Sigroova nje sigroova nomuntu esingamazi. Futhi ngithi mina sishaya amatola athi ama-get down omunye phezu komunye uphansi uphezulu phansi. Asimazi lo muntu lo. But fine, asinankinga ngisho vele sima-gents. So thina majida sine-vibe asibuzabuzi kakhulu ukuthi kuseyisimoko wakuphi wena hayi lutho. Umuntu ofuna ukuvibe nathi siyavibe thi. Nayi indaba la. Thole inbox. Le out yangithinta ithi bafo mina ngithi sagroova almost the whole night. Sigroova nomuntu esingamazi. Mangithi sigroova nomuntu esingamazi ngithi mina lo muntu lo umuntu ongasaphili. Umuntu odlulile emhlabeni. Kodwa thina besingazi. Besigroova buhlungu. Ngithi mina awungitsheleke ndoda. Kwenzakaleni? Uthi bafo bekuyi-Saturday. Sisendaweni thizeni la eDaggakraal. Ya, eDaggakraal. Ziyawa kumnandi yabona. Seklabhini siyayijayivela. So umjida acela ukuthi ayimajida mani ngiyanibona ukuthi ngathi niyaphila. Ngicela ukuhlala nani yabona. Ngicela nje uku-enjoy nani. Yabona ngicela kudala uku-enjoy spend time. Nginga-enjoy bafowethu njengoba sengidecide ukuthi namhlanje awuthi ngiphume ngizogroova. Ngiyacela nje bafowethu ngicela ukuhlala naye. Uthi bavumi bathi alright sharp hayi hlala nathi bafowethu bajabule ba-enjoy. But manje lo mjida lo tshwala usoloku kuyabuthenga. Uyabuthenga lo tshwala uthi bafo ngitshela ngotshwala utshwala bamampela mina ngitshela manga futhi insomi. Hayi insumansumane no. Ngitshela ukuthi lo mfo utshwala bekabuletha bafo. Abuletha utshwala etafuleni abuletha sidakwe buhlungu kabi sinathe. Yangizwa mina ngithi mina sinathe bafo size simvume sithi hey mfo hayi khona ndoda hey hayi khona uthi siphuze kanti hayi siphuza nesipoko la. Lo muntu lona isipoko lo muntu esiphuza naye sathola kanjani ke thina ukuthi isipoko sharp sekuyavalwa la. Makuvalwa sesiyambuza ukuthi wendoda uhlalaphi. You understand? Uhlalaphi? Sekumele phela manje sikhaphane yabona. Asho ukuthi hayi uhlala endaweni eso cela simkhaphe khona. Hayi siwoke. Siyawoka simajida vele sidakiwe. But what confuses me lo mjida kadakwanga. Yabona but besenjoya sonke but akadakwanga. Yabona compare ngendlela esidakwe ngayo thina hayi cha lo mjida right. You understand? Hayi bawoke. Afika khomba umuzi athi ngihlala la bafowethu. Yabona but ngicela ukuthi ningene nina. Yabona ningicheckele time ukuthi livukile noma lilele na because iroom lami lingaphakathi. Manje angifuni ukumphazamisa. You understand? But majida ahamba yokokoda. You understand? Okokoda majida ayikuthulekile. Babuye futhi bayomtshela ukuthi hayi ndoda kuthulekile. So shoot ungahamba uyongena endlini. Athi bafethu ngicela nibe neshosho ukuthi ngingakhona ukungena la ekhaya. Babuyele bayokokoda. Mabakokoda futhi vuli time. Malivula itime elimangela bobubani laba ebusuku abangogodelayo. Bavula baxoxa bathi hayi sorry baba. Hayi man kahle kunerazi size nayo siyikhaphile la. Yabona seyizophumula manje beyithe sikucheck ukuthi akwalali na ngoba inqena ukukuvusa. Abuza ubaba uthi ubani lo? Hayi bachaza ukuthi hayi usibani so sihlangana endaweni so uthi simkhaphe la ekhaya. Baba manje aqale ubaba dideke. Baba manje uyacala amehlo ngathi agcwala inyembezi ke manje ubaba. Akhokha umoya abuza ukuthi ukuphi. Abuze nje lokuthi ukuphi. Bafethu uthi baphendula bathi hayi ungaphandle wegate bahambe naye ubaba. Mabaphumela ngaphandle hawu. Oba lo mjida simshiyela lo mjida akekho la. Lo mjida masosimshiyela egate sangena la lo mjida akekho la. Bachaza bathi baba size naye besimbeke la egate so umuntu so. Antu baba ya indodana yami leyo. Yashona engozini yemoto a year ago. Ayikaze ngivashele emaphuphweni indlela ashona ngayo nje ayikaze nami yangihlalela kahle. So angi-understand makathi ucela ukungena la ekhaya. Ingabe mhlambe umoya wakhe ungaphandle kwejaridi ngoba phela sawulanda umoya. Kodwa zange sawulanda kahle.
but umntanami loyo. Ngicela ukuthi uma kwenzeka nangelinye ilanga nihlangane naye futhi ningabuzi, nivule igate ningene naye. Ukuthi bahamba kanjalo babonga bathi hayi okay sale kahle bafuthi into bebayithukela endleleni kwaphela utshwala bathi yerre sesijive kwangaka kwancipha imkhaba sashaya ama-gate down kanti sishaya ama-gate down nesipoko. Hey bafowethu nami angazi, I'm just a storyteller. Alrighty then, let's go through the comments. Dr. Stress uthi kunesinye sihlezi sisikhapha masibuye groove asihluphi sifika sifuna inkawuza qha. uNdlovukazi uthi I wish I can meet my late hubby as a ghost at least. I need a chat with him with the crying emoji. Patrick uthi my question is that alcohol that you were drinking, it was real alcohol or cause hey madoda yo. Ukhulekani sikhulu zakwe 3.0 uthi what a friendly ghost. uSpanky uthi the ghost wanted help. uNomvuyo uthi wayengalandekanga Jesu. uSibongiseni Nyathi uthi as long engadalanga inkinga ethenga utshwala masiqhubekeni. Tiny at 94 uthi okay, I think it's my cue to sleep as I have experienced something to this nature. Ubongza T uthi mina sengifake izidiksi zometshisi ekhanda. uNakzen uthi it's hard to sleep after seeing this video. uLulu KB uthi his spirit is restless, he needed help. And that's the video for tonight. I'll see you on the next one. You are watching Himke, your go-to source for your international updates, real life stories with a pinch of ghost.